Ekseni mlaleli OKhozini FM usabelo wamkhathini okubingelelayo ngikuthulele inkonzo yebandla lamaNazaretha lena eyeNew Nazareth Baptist Church inkonzo siholelwa ngumfundisi uMthembeni Mpanza ePinetown. Ngiyababingelela abalaleli. Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko engizokhuluma ngaso namhlanje nasithi umthetho sisekelo wasezulwini noma umthetho sisekelo kaNkulunkulu. Ngizofunda incwadi kaExodus 19 ngiqale kuverse 20. uJehova wehlela phezu kwentaba yaseSinayi esiqongweni sentaba. uJehova wambiza uMose ukuba eze esiqongweni sentaba. uMose wakhuphuka ke uJehova wayesethi kuMose, yehla ubaxwayisa abantu ufuna bafohle ukuba babone uJehova kufe abaningi kubo. Nabapristi abasondela kuJehova mabazingcwelise funa uJehova abadumele. Exodus 20 verse 1. uNkulunkulu wakhuluma onke la mazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakhipha ezweni laseGibhithe indlu yokugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Ubaba ilanga Shembe wesibili wake wakhuluma lamazwi wathi, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ohlala nabantu. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu oyayisuka ezulwini eze emhlabeni efike ehlale nabantu. Uma uNkulunkulu esahlele ezulwini akabasizi ngalutho abantu. Uthi ke uNkulunkulu wayekhona kusukela ekudalweni kwezulu nomhlaba, kodwa engakehli ezulwini akabasizanga ngalutho abantu. Abantwana bakwaIsrayeli bahlupheka iminyaka engamakhulu amathathu, kodwa uNkulunkulu wayekhona ehlala ezulwini, akazange wabasiza ngalutho. Kodwa mhla uNkulunkulu ezokhulula abantwana bakwaIsrayeli, wehla ezulwini weza emhlabeni, wahlangana nenceku yakhe uMose wakhuluma nayo. Kwathi konke ekwenzayo yabe ihamba naye. Le ncwadi ke engiyifundile ikhuluma ngaleyo nto ukuthi uNkulunkulu wehlela entabeni yaseSinayi wamema bonke abantu ukuba bemuzwe khuluma. Ngalolu suku ke wayelethe umthetho sisekelo wasezulwini, elethe umthetho wakhe njengoba eyinkosi yezulu, eyumbusi wezulu. Uma efika ke uNkulunkulu wakhuluma nabantu bamuzwa, elethele imithetho yakhe. Imithetho ke kaNkulunkulu yahlukaniswe izigaba ezimbili. Kukhona umthetho obalula ukuphathana kwabantu, lo okuyimthetho eyishumi. Bese kuba khona umthetho wobungcwele. Le mithetho yonke ke itholakala ezincwadini ezihlanu zokuqala zeBhayibheli: uGenesis, noExodus, noLevi, noNumeri, noDeuteronomy. Lezi incwadi ezihlanu ziyaye zibizwe ngokuthi zincwadi zemthetho noma iTorah. Umthetho lo eyimthetho eyishumi nayo yahlukene izigaba ezimbili. Imithetho emine yokuqala, imithetho eqondene nomuntu noNkulunkulu, othi uma uyaphula lemithetho
kuchaze ukuthi umuntu ofana nomuntu ovukela umbuso wasezulwini. Engathi uma ngikhuluma ngombuso walapha emhlabeni ngithi ukuvukela umbuso noma i-high treason. Bese kuba khona imithetho eyisithupha. Le mithetho ke eyisithupha imithetho ebhekele ukuphathana kwabantu umuntu nomuntu. Ukuthi umuntu kufanele aziphathe kanjani komunye umuntu. Uma lo mthetho uweqa nawo uyicala esingakubiza ukuthi mhlawumbe ngokwasezinkantolo ama-criminal offences. Manje na ke le mthetho yalethwa uNkulunkulu akazange wathumela umprofeti. Akayithumelanga nengilosi wazifikela yena wasuka ezulwini weza emhlabeni ukuba elethe lemthetho. Okubalekileke kithi njengamakholwa umbuzo omkhulu ukuthi amaNazaretha akakho yini ngaphansi wona kwalemithetho. Ukuthi amaNazaretha angaphansi kwalomthetho lokho sizokuzwa ngabaholi bawo. Uma ufunda incwadi kaMathewu 5 kusukela kuverse 17 kuya kuverse 19 uJesu uyakuchasisa ukuthi akazile ukuzowuchitha umthetho kaMose. Uthi ke uJesu ngizowugcwalisa. Umbuzo ke uthi ugcwalisa kanjani uJesu lomthetho? Kuverse 18 uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuze kwedlule izulu nomhlaba akusoze kwenzeka ukuthi igamana noma ichashaza lomthetho lisuswe. Ngamanye amazwi kuverse 18 uJesu uyafunga uthi ngiqinisile ukuthi lento iyoba njalo ukuthi alikho igamana noma ichashaza lomthetho eliyosuka. Ngamanye amazwi ukugcwalisa umthetho uJesu wawugcwalisa ngokuthi ekubeke kube umthetho ukuthi umthetho kaNkulunkulu awusoze wachitshiyelwa. Umthetho kaNkulunkulu awusoze wa-amendwa. Ebese eqhubeka futhi uJesu ewugcwalisa lomthetho kaMose kuverse 19 lapho ethi khona uma kuvela umuntu engawugcini lomthetho ebese ebuye futhi efundisa abanye ukuthi bangawugcini, lo muntu uyoba ngomncane embusweni kaNkulunkulu. Lapha ke sibona uJesu ekhipha isiqalekiso, ekhipha isijeziso, ekhipha ipenalty kumuntu ongawugcini umthetho kaNkulunkulu ukuthi uyoba ngomncane embusweni kaNkulunkulu, ngeke ebalwe embusweni kaNkulunkulu. Ebese uyaqhubeka uJesu uthi kodwa uma kuvela umuntu lo mthetho kaNkulunkulu awugcine, engagcini nje ngokuthi ewugcine kodwa abuya afundise abanye abantu futhi ukuthi ugcinwa kanjani, lo muntu uyoba mkhulu embusweni kaNkulunkulu. Lapha ke sesibona uJesu ekhipha isibusiso kumuntu ogcina umthetho kaNkulunkulu, etshengisa ukuthi lo muntu lo uyokwamukeleka ezulwini ebe ngomkhulu okuphambanayo nomuntu ongawugcini futhi ebuye efundise abanye ongawugcini. Ukugcizelela lamazwi uJesu uma ufunda incwadi kaMathewu 7 kusukela kuverse 21 uthi uJesu akibo bonke abantu abayothi inkosi inkosi abayongena noma abayobona umbuso wezulu, kodwa abantu abayobona umbuso wezulu ilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Abantu abayobona umbuso wezulu ilabo abagcina umthetho kaNkulunkulu njengoba wawuletha lapha emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Uthi ke uJesu bayovela ngaleso sikhathi bethi hawu Nkosi, kodwa thina saprofeta sisemhlabeni, siprofeta ngegama lakho, sahamba sikhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi emikhulu ngegama lakho. Uthi ke uJesu ngiyofakaza phambi kwaBaba ngithi sukani, anginazi benzi bokubi. Ngalamazwi uJesu uchaza ukuthi
laba bantu laba bayobe befana nalomuntu omchaze kuMathewu 5 verse 19 ukuthi uyoba ngomncane embusweni wezulu ngeke amukeleke embusweni wezulu. Kusobala ke ukuthi uma ufunda lezi imfundiso zikaJesu wonke amaKristu angaphansi komthetho kaNkuluNkulu ngokwemfundiso kaJesu. Uma efika uShembe naye wafika wakhuluma into enjalo kwincwadi yamaNazaretha umthandazo weSabatha kuverse 3 no 4 na ukhuluma into enjalo uthi mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ngokuba uma ningamlaleli ningayigcini imithetho yakhe akasoze ayamukela imithandazo yenu futhi akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcine. NjengoJesu uShembe uthi noma abantu bengathandaza kangakanani kodwa uma bethandaza bengayigcini imithetho kaNkuluNkulu imithandazo yabo ngeke yamukeleke nezibusiso ngeke besithole okusho ukuthi noma ungacelani uNkulunkulu enhle awusoze wayithola. Ngaleyo ndlela ke njengamaKristu amaNazaretha angaphansi bomthetho kaNkulunkulu owawuletha lapha emhlabeni ngenceku yakhe uMose. Ngithe ekuqaleni umthetho kaNkulunkulu kakhulukazi imithetho eyishumi yahlukaniswe imithetho ezigaba ezimbili. Kukhona isigaba sokuqala. Lesi sigaba sokuqala sikhuluma ngomuntu noNkulunkulu. Uthi ke uNkulunkulu uma eqala nje efundisa ngomthetho wakhe ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. Kusho ukuthi isono esikhulu kunakho konke ukuthi umuntu ethi engaphansi kwaNkulunkulu kodwa etholakale esenabanye oNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova. uNkulunkulu uchaza ukuthini uma ethi ungabi nabanye oNkulunkulu? Ibaphi laba oNkulunkulu uJehova okhuluma ngabo? oNkulunkulu ke bahlukene izigaba ezimbili. Kukhona oNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli ababejwayele ukubakhonza. Abantwana bakwaIsrayeli babejwayele ukuthi bakhe izithombe nalezo zizwe zakhe izithombe bese zithi mase zakhile lezi zithombe bese zisikhonza zithi zingoNkulunkulu noma becela izinto becele lezi zinto kulezi zithombe. Ngangokuthi uNkulunkulu wahamba nalabo abantwana wathi ekhuphuke noMose esentabeni basala bakha ithole legolide base balikhonza bahalalisa benza yonke into. uNkulunkulu oqala ke lowo isithombe esiyayisakhiwe ngabantu bese bethi singuNkulunkulu. uNkulunkulu wesibili noNkulunkulu oyingozi kakhulu uNkulunkulu owumoya. Umoya ongasiwona umoya kaNkulunkulu. Umoya ongasiwona umoya oyingcwele. Le mimoya ke kwimvama kuba imimoya yabantu asebafa. uNkulunkulu ukhuluma kakhulu ngendaba yokukhonza eminye imimoya yabantu ethatha indawo yakhe. Uma ungase ubone ukuthi uNkulunkulu lento uyenyanya kanjani nokuthi imkhathaza kangakanani ungafunda incwadi kaLevi 20 verse 27 lapho khona uNkulunkulu ethi uma kuvela umuntu noma uyindoda noma ungowesifazane onedlozi lowo muntu lowo uthi ke uNkulunkulu igazi lakhe liyoba phezulu kwakhe. Umbuzo ke uthi yini uNkulunkulu akhulume amagama alukhuni kangaka ukuthi uma utholakala phakathi kwabantwana bakwaIsrael umuntu onedlozi lo muntu akabulawe igazi lakhe libe phezulu kwakhe? Isizathu esokuthi lo muntu lona osuke enedlozi leli dlozi liye libe ngomunye uNkulunkulu
njengoba ethi uNkulunkulu ungabanabo abanye oNkulunkulu leli dlozi liye libe ngomunye uNkulunkulu liye lithi mase liphakathi kwabantu bese lithatha indawo kaNkulunkulu bese kuba yilona elilawula uNkulunkulu abantu bese kuthi lo moya lona wedlozi bese kuba yiwona otshela abantu bakaNkulunkulu ukuthi kufanele beziphathe kanjani bese kuba yiwona okutshela ukuthi njengoba ugula njena uguliswa yilokhu kufanele wenza ukuthi kufanele wenza ukuthi bese abantu ingqondo yabo isuka kuNkulunkulu bese inamathela kulomoya lo moya bese uba yithemba labo ube yithemba lokuphila kwabo bese uba ngomunye uNkulunkulu ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu ngempela wayizonda kangakanani lendaba lena yokuthi kutholakale umuntu eya edlozini eselenza liba uNkulunkulu wesibili wakhe sifunda lokho encwadini yeziKronike zokuqala isahluko 10 uma uzobheka kuverse 13 no 14 lapho uNkulunkulu ethi khona wambulala kanjalo uSawuli ngokuthi uSawuli wahamba waya kwanedlozi wayobuza kuye wangabuza kuNkulunkulu icala lakhe elikhulu elokuthi wahamba wayobuza kumuntu onedlozi wangabuza kuNkulunkulu lithi ke izwi uNkulunkulu wathukuthela wambulala waqeda ubukhosi bakhe wakuthatha ubukhosi bakhe wakunika indodana kaJese uDavid manje ke umoya wezithombe ungomunye oNkulunkulu ukuthi ukhonze idlozi ukuthi wenze yonke into uyenziswa idlozi usuke usuwephule umyalo wokuqala kaNkulunkulu ukuthi ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami manje ke kodwa izinto ezinjalo ziyenzeka phakathi kwabantu abangamakholwa uma uShembe efika lapha wafundisa indaba kaNkulunkulu ngokuphelele wawafundisa amaNazaretha yonke indlela yokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani waze wabafundisa ngokuthi emzini yabo kufanele beziphathe kanjani uthi uShembe umuzi wamaNazaretha uma umuntu eyiNazaretha uphila impilo yobungcwele njengoba ke ephila impilo yobungcwele kufanele umuzi wakhe ewukake ngamatshe amhlophe amatshe awucake ngoba lo muzi wakhe ulithempeli endlini yakhe bese ebhala ukuthi dumisana uJehova ebese engavumeli into engahlangene noJehova ukuba ihlale lapha ngangokuthi uShembe wenqaba nokuthi abantu abangamaNazaretha befuye inja ngoba inja ayihlali nengilosi lokho ubokufunda kwincwadi yeSambulo 22 uqale kuverse 14 ukuthi inja ayihlali ezulwini ayihlali nobungcwele ihlala ngaphandle manje ke into efike ibe isimangaliso uthi uShembe uma uMnazaretha ubokwakha indlu lendlu oyakhayo indlu kaJehova indlu yokuthandaza uma usuyakhile lendlu uyenze kahle bese kuthi ntambama uye kuyo nabantwana bakho ukuba uyokwenza umthandazo wokulala noma ngasiphi isikhathi uthandaze kulendlu ngoba lendlu ingcwele uma ngabe ulindile uhambe uye kulendlu ufike ulinde khona nezingubo zakho ezingcwele iMnazaretha nemvunulo ihlale kulendlu noma ngabe ufikelwa ukuhlupheka uzohamba uye kulendlu ufike ubize khona uNkulunkulu amaNazaretha ayayazi indaba yenkosi yakwaDube uMagemegeme lapho baba mkhulu owathi akayakhe leyo ndlu wathi bothi noma evelelwa yini esizweni sakhe bese engena kulendlu ebize khona uNkulunkulu uthi ke uShembe ngiyokuzwa noma ngikuphi kodwa akwenzeki lokho njengamanje okwenzekayo amaNazaretha ayayakha lendlu kodwa abayakhi indlu kaJehova ayikho imfundiso kaNkulunkulu ogama lakhe linguJehova ethi hamba uyolanda imimoya emathuneni uzoyibeka emzini wakho ayikho imfundiso kaShembe
ethi hamba uyolanda imimoya emathuneni uzoyibeka emzini wakho. Idlozi alinasono kuNkulunkulu lihleli lapha ngoba lilindele usuku lokugcina lwale lokwehlulela. Kodwa uma wena usulanda leli dlozi ethuneni usuzolenza uNkulunkulu sekuyinkinga ke leyo. uNkulunkulu lapho usebona ukuthi wena usunabanye oNkulunkulu. Ngiyafisa ke ukuthi ngikubeke lokhu kakhulukazi ngikhuluma namaNazaretha ukuthi ayikho umthetho kaShembe othi abantu abakhonze amadlozi ngoba ayikho into ehlanganayo phakathi kwedlozi noNkulunkulu. Inkosi busiselokho enikuzwini. Siguqise lapho ke mlaleli woKhozi FM lena yanamuhla ekseni kuyisabatha inkonzo yeNew Nazareth Baptist Church ebesiholelwa ngumfundisi uMthembeni Mpanza ePinetown. Ongamthola kwinombolo 071 2198 223. ube nesabatha elihle mlaleli.